Kuringana na UCPD wa Narok ya gatagati, Benson Papa mwiri uyu wonekanire ni mutwarithia wa nduthi mathaa ma thinacara na maabitha ake mekinya nigetha manjie uthuthuria. At about 6:30, the border operator reported through telephone call to Narok police station that he has seen a body of a human being lying in the trench. Police officer from Narok police station, led by the OC crime, rushed to the scene, and on arrival, an adult male African lying in the trench. On examination of the body, it had an injury on the head caused by a blunt object. Akiuga ni megutigira uthuthuria ni wekwo na kuhoya ikaria Narok metikire kunyitanira na maabitha a borithi nigetha matigirira mareka ciiko ici ni maikio ngono na kuria ikaria Narok matigakorwo na wagagu wothe undu uria oho waritio ni MCA wa tauni ya Narok Douglas Masikode. My message to the resident of Narok is that let's share information that can lead the police to bring this culprit to book. Na Narok imekuwa on a hotspot kwa mambo ya killing, na hatuwezi taka tena kusikia hilo swala linarudi rejelea tena katika mji wa Narok. Hii ni mji ambaye iko na watu wengi sana, na ni mji ambaye iko na vikosi vya serikali. Masikode akiuga ni kieha kuona Narok ene yatuikire muthubari indi ciiko ta ici no cironekana na kuria maabitha a borithi matigirire ni mongerera maabitha aria akurura utuku. Again, remember, this is a municipal town. We are entitled for a 24 working economy. So hata kama kuna shida ya walefu, hatujawaambia hapa sasa mzunguke mkiharas wananchi. Munafaa kuhakikisha muna strengthen na kutighten security kila mahali. Owakoria mwingi wa Narok witheme kugera kuria kuri na andu motuku kuona Hakadas ni handu hari nduma muno, akiuga ni gutigira matawa ni macokio mwena uyu. Ni kuomba wananchi, tafadhali, mahali ambaye unaona usalama wako sio mzuri, hauyuko sure, tafadhali avoid those places. Avoid those places ili usalama uanze na sisi kabla tuweze kuchungwa na polisi. Undu uyu ukite kuona kaunti-ini ya Narok uici na njuragano ni ciongererekete kahinda ka mieri iri mihituku, na haha ndugamite niho mwikwirwo wa uici wa nduthi acinairwo ni atwarithia nduthi kiumia kihituku, makiuga riria manyita muici mamutwara haya borithi, maabitha a borithi makoretwo makimurekereria na nikio mekire giiko giki. Handu-ini ya Inooro TV kuma kaunti-ini ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Mbugua.